Yami banwa zoaya, ya somuso tede, baso wawa tede ami. Bawe amai fana keriso makhe ande, ma obaya mi fefu. Salom. Ya hobu. Ya fau kemi lowalangi. Da tau bua deduda vangundasi Yehova. Tau musoyo deduda, baba malua fasumange takhelowalangi. Ta suno ia manuna ita mori bambuku zinuna nomor 2 hulu awalu ayat isara irugi 2 fola kemi lowalangi. Data hono gededa bavaria bosa, babahasam buah kelowalangi muzizio zato. Novulo ita badae badai lowalangi ama babadai nononya Yesu Keriso babadai gehehan ya monia. Fangori fida habadai Yehova sinomombai banosiawa avadana yaduhu. Badozi ami, bafama mi olembe wale fayawa ande bakuna bumi. Itim basalo walangi zi fayawa, ba yebua de dunia bazangi dengi deo ya iya. Haleluya. Mangando ita helo walangi so aya sile ambe fa abele ba fondege ni amoni ni suno de megete wa arame no lawa ba fazavili ni hase bua fayawasa ba tolo ba obulo ni hasangi dengi deo ya ira alawa ni hasangi dengi deo ya iya ba ide ni hasanga lawa ya iya. Efabu va auri safunu, va hau de bazorugo basagoke ulidanu bani hasangide ya iya. Fahanda aga soaya fabai ifayawanda aga. Aba balu bahere mana bamaniha, baba auri mande. Mande ke tuturu ke malala gehe hau ni amonia. Ina to bali taulada ke manono Yesu Keriso soaya ya aga. Sauri basi fau bava mater ke nama av gehehan ya monia ya duhu muda dao zato. Manuna ita mori bambuku zinuna numero 8 awalang flawalu e atisara Yesu ono lovalangi.
Tabaso dari daro malilo walangi more bagama buula si fofona Sara Samuel faza 2 ayati Sara irugi folo imane. Bamangande khana imane. Ovua dedegu ibe e Yehova. No alawa yawa dan rugu ibe elo walangigu. No fabokan bavagu bakhaji faudu khegu. Meno omuso dedegu vangorifimo ya odo. Sama saleni amoni simane Yehova le sabai Roma sambua sale govi timbalo walangida bei mi mane fa asalawa bei alua bayhami wayawasa menolo walangi sangila fefuniha ia Yehova nolo walangi sanulo fulauniha fanazabele bani rasa basa lau bala amebe talu ba abele. Sino abu somege banome enoni bavangalui gera. Babazolofo mege bano dehe ba olofo. Fitu sa ai nono zile ono mege ba soya ono basariri. Yehova bano samunu niha basangori figoi. Iti boe bamba nua toba i ohe miawa gei. Ifa anumana niha Yehova ba ifo ana agei i hendege ba ibali salawa gei. I sebiawa moroi bagavu tou zinowa momo. Ba moroi badamu i ohe yawa zinumana. Basangai zalawa ife dadao. Itu turu kera naha nifo sumange ke Yehova sagi homo dana. Banoya ia zambe daya dana ya ia. Ifa igi gahe zatule tede anda khenia base buah hore base tekiko bazo gemi tenga sabava abelenia monaniha. Sifaudu ke Yehova bani rasa ife ugu banua siawa yawara Yehova zangu huku bale anda misa. Ibe eva abele bazalawa anda khenia I alawa yawa dandu ni bayo inia anda. Manuna ita mori bambuku zinune nomoro 2 ngoto foblaene ayati Sara ba dangal lo walangi. Natawale horeda bafalimo ita basiduhule badududa. Natawa maka horeda balefare ia banosatule ia faye fa kheda hor ande. Ihogo ita ave ihe tafe fuzime zile atule an. Ando da mo ita funa lo walangi si fao fangidengi deu bavango baka horeda mozizi ozato. Mangando ita. Helo balangima se buah faumasi. No mau vulo inda aga bamangan faakhe de deu. Mau bakal khuwa aurima le faudu bava aurizo aya ya aga Yesu Kristo. Le khama faakhe dudu le fauhau bale fangidengi deu. Hako si de deu khama soaya. Mau bakal khuwa ambe mambalia duma makhema Yesu Kristo. Baba auri seroma ambon daga bavangan fan turu lala baza mater so aya yaga Yesu Kristo bavangai angetula so guna bava urima. Haluwema makai tama khuna wema. Itariala wenda aga bavangan fe fau so aya bavo angeraga fauri mifona.
Eva ke mahorema ande suaya. Susugi de bafaurima. Ena mahal gange tula bavundoi amuatama silusoki. Bama of faauri wa auri siboho. Baka Yesu Kiriso so aya ya aga. Ya duhu. Manuna ita mor bambuku zinuna. Nomor 230 ayat tisara. Uila wanufa omasi. Mitabu iwa Yehova datalafa era eno hulaga sumbo wa oyo hormi bahula muko safusi dania baheno hulem barulo wa oyo bahulem bumbiri-biri dania la hemi kelowalangi siawa. Dao zato. Data basok heda darumali lo walangi moroi bazura gama buula si bohou luka faza file ene ayati sara irugi file delu imane. Ba imane gei ba nifahaunia so niha so ana afena si soza tua zangai halewe bate aduge da ekhenia I hori ganaania. Bahu mede ia khenia imane khenia hana vasimane ni rongo gukheu ombakau hevisa wangai me haleweu ande te baisa esa tua zangai haleu nda uge bai mane de dunia satua zangai haleu ande he bisa ihetado satua zangai haleu sokuya o te bai mogo utana nda o ba ailado wangande beli gegu ui ilahe visa ena la fa amoi do yo mokhera na ahitado satua haleu bayo do ziga zo khe zo ya ia vehede khera ba imane bazifo fona andre hava ebua gemau khe zo ya o ba imane o tu lauru faniha ba imane khenia hal zurame dadao ba itai Surah 50. Ba imane ba disamusa. Ba yau ge hawa ibu gemeu. Ba imane otu ngaso ifahe. Imane khenia hale zurame ba surah 80. Ba isuno sokhe zatua zangai haleu ande sil atul tede. Meno I onehesi meno onehe nono niha gulidane ande mo roi banono haga ande bakhe niwa era ande bawa khemi mihu khemi niha ana asile atulu ande ena la famo ya mi banose ande bambanua furi nano ahori ia hani hazile farei bavondege zide ide ande bale ege farei bazebua bahani hazo faya bavondege zide ide ande bamu faya goi bazebua bana mu faya ami bagana asile atulu ande bahani haza mee badangami sinduhu ande
Banano mo faya mege ami bazi tenga khumi. Bahani hazame khumi zinduhu khuda. Nasangai halewe basa musa lesangi la faoma io. Nadarua zangoni ya ia. Mafa udu ia bazi samusa. Bayo masih zisa musa. Bana io li zisa musa. Ba io si tengaga zisa musa. Te bai enoni lo valangi ami. Ba enoni gana agai. Ya hobu zaman rong tarumali lo valangi basa me badede yaduhu. Yadae famalua halewa niamuni famayaga idana. Lau yami ra'a mai ra'inan yang masih bakazo aya tatale khadawa hono de baba malu halewe ni amuni famayaga idana manuna ita moroi bambu kuzinuna nomor otu aene ngafulu afitu sara irugi dua he Yesus sang urifi. He ama kemasiso bazorugo Maigama o hendao no ande fenau Tema fahabu ira to bali irau no me Fahal ira babandere lala sinduhu ande Babo gama fa auri sila aitu Badai zo aya ya aga Yesu keriso Ya duhu Yami ratalifusa satuan dauno ibayaga idana Nio masih bakazo aya ya ita Yesu keriso Baba mayaga idana ya asoga bangifa Bangawale horeda Iefa baba amate Ba ibe eva auri sila aitu baniha samati kania Famayaga idana tenga hafanefe idana sito ele Hiza idana ni oroi elo balangi Siya sambua fau mataromay lobalangi. Lobalangi samesa jang hono geiga famayaga idano ande. Faudu bani oroi o Yesu keriso. Babamayaga idano fefu soy. Taromalinia imane. Berda mi ay mi bali ni fa fefu soy babamayaga idana ya ira. Baday nama. Babaday nono. Babaday geheha ni amoni Ifahau ira babolo fefu hadia niwa egu kami. Pahiza fau kami da o eroma eke. Irugi gamo jua kete dana andre. Ani haza mati ni bayaga idana. Da ni orifi bani huku zile mamati. Ya boto badademi va mayaga idana andre irauno. No ni oroi elo balangi. Faudu baba maduhu azuran yamoni Berme fangoroi famayaga idana manandesa basoi maafefu. Ya da fefu niha he satua he si bohou ebua he si nobiha fangera-ngera bahega irauno. Mifondodongo daro malilo balangi moroi baduria somuso dede ni sura mareko fazafulu ayati fele delu irugi fele ene. Bala ohe kenian rauno ena ibabaya. Bala tegu zolohe anda irani fahonia. Pamei ila Yesu bamofenu ia bai manekera. Mi faa mai kegudrauno bai mitenawa ira baji manesam banua lobalangi anda.
Sinduhu ni wa egu kami sila manema banua lowalangi anda si mane iraono ba le mane lalania badae ba italagui ira ifahawu itu fahagera tanga babazura halawa zinenge fazadua ayati telunga fulu asiwa imane kemisa gama bu ulali anda babandraono mi babaji so bazar refefu gofu hawa atoni kau nizo aya lowalangi da berdae wata ohen daono ande wata tau badanga zo aya safenu faomasi melefangi wadede bafa atau na bakhenia soira yamira talifusa molo bazino ioro Yesu tafalu aba mayaga idana ande badai lo balangi ama ono ba ehehani amoni sinangi amu tengeni baba mayaga idana ande tengah hewisa lala mamalua ya ia hizai sabele nisia aige baba malua ya ia dae badai lo balangi sisa mesa telu te bayaga idana badai lo balangi ama fabai olifu ita gete bekolida bagulidana ande wano amada lo balangi ande ba ama raono dagai sama tere ya ira ba sondoroge te bayaga idana badai nono baba maduhua keda wado Yesu Keriso ande sangi fae raunoda hege ya ita satua moroi banga wale hore baya ia jango sambua ya ita baba amate baba be mausonia ena esi mane Keriso sino mususugi moroi banga izimate si manege ita baba nema fa auri te bayaga idana badai ke hehani amoni baba maduhua ke da bage wa hehani amoni zangiaga te deda ba te derano dagai aba wa ifatubu ba mati ena emo wa ira fefu bamo dane dane baba omasi nia ya duhu manuna ita to jinu dano mege ayati telu he Yesus sangorifi Tuan Rauno Banahiara. Manganda ita. Eso aya lo walangima umbu ba auri ba fangori fima. Berba omasi baba ibu dedeu wa ma ohen Rauno ande. Ena fahowo ira. Ya Rauno ma ni bayaga idana. Ba ena badai lo balangi samesa te bayaga ira idana ba te bohoni ira bage hehani amoni fato bali ira o ketama ba tema ira to bali banuau fatumbu badadera ba mati fanatena ba faumasi fale farei ira bakheu ena so banandraiga ba fangabudede ba aro ba matira ena ela sendra ba auri sila aitu ya duhu manuna ita to jinu dano mege ayati efa duhu ne bai hume talifusa satuan daono nomirongo wafamayaga idana no nihono gay Yesu Keriso babango Roma fabu usali buala fangurifi ba ikaw ni daono ande Yesu Keriso babe amay kania berda misalahini daono ande
Baba nema li fanofu ni tanda saiga kami. Ba fatua le da da ta edong aga lida baba madu famati daya itania keriso muzi zio zato. Endonga lida. Ya oma mati ke lobalangi ama sila ambe fabele sombai banua siawa abdana. Ya oma mati Yesu Keriso so ayaya ita ono lobalangi sia samesa ni tema ni nania Maria kegehehan ya munia. Ono nono alawe ia no manaku huku ia barbaba fondio filato. Te forever ia mate balako no mai ia babanua ni hato no moso ia moroi bangaji mate meno irugi telu ngaluo no manahai ia mai bajorugo dumadau baga bele lobalangi ama sila ambe fa bele iotarai da nangabuli ia dania babangu huku ni asauri abe zinomate. Ya oma mati kegehehan ya monie. Bau fatia sampua banuan ya monie. Evunia keriso. Bafa besanihan ya monie. Bafa ngefa hore. Bafe moso boto zimate. Bafa aure sila aitu. Ya duhu. Muda dao zato bamu mujizio mana zatuan rauno banahiar. Yami iratali fuseng adia omasi ami ena mubayaga idana drano ande badai lobalangi ama ono ba ehehani amoni nasi mana bamite maligu o masiga adia moroi badadami omasi ami ena iraono ande to balin roton roto zoro yomo lobalangi he baba auri bahezui baba amate na moroi badadami bamite maligu moroi badadema hadia moroi badadami mifabu ugai limi mifahal danian rawono ande baba ner siduhu lala saiku ke lobalangi na mifabu limi bamite maligu moroi badadema mafabu. Hadia moroi badadami mifatengin raono andre baba mahal banomo lobalangi bami fahal ira balala bamati ni hakeriso protestan enato bali iran roton roton banuan ya keriso sauri bah keriso sauri bah Yesu keriso na moroi badada mi bami te maligu moroi badada ma fatenge. Nasi mana badata to badanga lobalangin dano andre baba mayaga idane mudadau dan dipersilakan ke Bapak Sekretaris Bapak Gauni sama-sama. Mukauni Fena, Alexander Gabriel Zai. Alexander Gabriel Zai ubayaga drauga idane badai lobalangi ama badai nononia Yesu Keriso babadai gehe hani amoni
Le fangorifi badana be balagai te baniha bagulidana babangorifi ya uga bayro de Yesu ande ya duhu. Alexander Gabriel Zai, firman Tuhan berkata, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Yesaya 26 ayat 7. Selamat. Silakan. Mukonifuna Azrael Freka Maximilian Daily. Azrael Freka Maximilian Daily, ubayaga dauga idana badai lo balangi ama, badai nononya Yesu Keriso, baba dai gehehani amoni le fangorifi badana be balagai te be baniha bagulidana babangorifi ya uga, bayro de Yesu ande, ya duhu. Azrael Freka Maximilian Daily, firman Tuhan berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Yohanes 15 ayat 9. Selamat. Mukonifuna Bianzo Benete Fetaro Lauli. Bianzo Benete Fetaro Lauli, ubayaga dauga idana badai lo balangi ama, badai nononya Yesu Keriso, babadai gehehani amoni lefangorifi badana be balaga te be bania bagulidana babangorifi ya uga, bayro de Yesu ade yadu. Bianzo Benete Fetaro Lauli, firman Tuhan berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 10 ayat 4. Selamat. Mukonifuna Galenka Kim Orada Lahagu. Galenka Kim Orada Lahagu, ubayaga dauga idana badai lo balangi ama, badai nononia Yesu Keriso, babadai gehehani amoni lefangorivi badana be balagai tebe baniha bagulidana babangorivi ya uga, bayro de Yesu ande ya duhu. Galenka Kim Orada Lahagu, firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34 ayat 9. Selamat. Mukonifuna Joakim Melvano Zebua.
Joakim Meliano Zebua Ubaya Gedrauga Idana Badai Lobalangi Ama Badai Nononia Yesu Keriso Badai Gehe Hani Amoni Le Pangorifi Badana Be Balaga Teba di Bebani Habagulidana Babangorifi Ya Uga Bairo de Yesu Anda Ya Duhu Joakim Melvano Zebua. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 9. Ya, selamat. Mukonifuna Joanna Maurel Lase. Joanna Maurel Lase. Ubaya Gedrauga Idana Badai Lobalangi Ama Badai Nononia Yesu Keriso Badai Gehehan Yamoni Le Fangorifi Badana Be Balagai Teba Ni Bebani Habakulidana Babangorifi Ya Uga Bairo de Yesu Anda Ya Duhu Joanna Maurel Lase. Firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Selamat. Mukonifuna Kendrick Xavier Sohaga Amazihana. Kendrick Xavier Sohaga Amazihana. Ubaya Gedrauga Idana Badai Lobalangi Ama Badai Nononia Yesu Keriso Badai Gehehan Yamoni Le Fangorifi Badana Be Balagai Teba di Bebani Habagulidana Babangorifi Ya Uga Bairo de Yesu Anda Ya Duhu Kendrick Xavier Sohaga Amazihana. Firman Tuhan berkata, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amsal 10 ayat 11. Selamat. Ya. Dadah. Mukonifuna Kenzi Halawa. Kenzi Halawa, Ubaya Gedrauga Idana Badai Lobalangi Ama, Badai Nononia Yesu Keriso, Badai Gehehan Yamoni Le Fangorifi Badana Be Balagai Teba Ni Bebani Habagulidana Babangorifi Ya Uga Bairo de Yesu Anda Ya Duhu Kenzi Halawa. Firman Tuhan berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Ya, selamat.
Mukaunifona Kenzandra Danvers S. Gula. Kezandra Danvers Gula. Ubayaga daw gaidana baday lobalangi ama. Baday nononia Yesu Keriso. Babaday gehehani amoni le pangorifi badana ba balagay te bani be bania bagulidana ba pangorifi ya uga bayro de Yesu anda. Yaduh. Kendra Danvers Gula. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Keluaran 14 ayat 14. Selamat. Mukaunifona Kim Yuna Dola Zanroto. Kim Yuna Dola Zanroto. Ubayaga daw gaidana baday lobalangi ama. Baday nononia Yesu Keriso. Babaday gehehani amonia. Le pangorifi badana be balagay te ba ni be bania babangorifi ya uga. Bayro de Yesu anda. Yaduhu. Kim Yuna Dola Zanroto. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk pasal 2 ayat 4. Ya, selamat. Mukaunifona Liora Karlisa Gula. Liora Karlisa Gula. Bayaga daw gaidana batay lobalangi ama. Baday nononia Yesu Keriso. Babaday gehehani amoni le pangorifi badana be balagay te bani be bania bagulidana babangorifi ya uga bayro de Yesu ade. Yaduhu. Liora Karlisa Gula. Firman Tuhan berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur 62 ayat 6. Mukaunifona Sean Evander Jonathan Zebua. Sean Evander Jonathan Zebua. Ubayaga daw gaidana baday lobalangi ama. Baday nononia Yesu Keriso.
Babadai gehehan ya moni le fangorifi badana ba lagay te ba ni bania bagulidana babangorifi ya uga bayro de Yesu ande ya duhu. Sean Evander Jonathan Zebua, firman Tuhan berkata, Tuhan itu baik, Ia tempat pengungsian bagi waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Nahum pasal 1 ayat 7. Selamat. Mukaunifena Skyla Davira Giawa. Skyla Davira Giawa. Ubayaga dauga idana badai lo balangi ama. Badai nononia Yesu Keriso. Babadai gehehan ya moni Lefangorifi badana ba balaga ite ba ni bebania bagulidana babangorifi ya uga. Bayro de Yesu ande. Ya duhu. Skyla Davira Giawa, firman Tuhan berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Yesaya 2 ayat 22. Selamat. Muzizio Zatuan Rauno Banahiar. Mangandrita. Yehova lo balangi ama kemas soaya yaga Yesu Keriso masuno dauga moroisi ai ke badadema pama anda sawageleu gama bula 5 anda. Wahau saya dadema bangi bua iraono andre menoba dangau so ma anda ke bua dadeu kera sabai aifa badadera daroma 5 abale ira babolo ke timbang abale bamai lungu abe tan rawa mana elungu ira ena babai beheli ira fasugi-sugi badadera valesa metahore bai rome amalaga bawa masih mekendra satua rauno andre abele ira baba mahal irauno andre ena ela lala ba auri faudu bazo masih nda uge afu oi orudu raaga bada baga mozua baba nuno ya uge ya duhu manuna ita ayat 5 toto dano megi. Anda masalah ini ya ada sadua ya munira soroi bageha. Tung dadau te tau gahaleu. Ia dae tebe ekho daginata baboloi fasembata ke lowalangi tau samuzai ge wa me hesisa hesi fasembata si fafana basi managezi menua avazi medelu manuane Keriso si fau ibadah mori banomo tola la faema fasembata pasken barokedes si soba monitor mazuila transfer barkening BNI BNKP Jemaah Jakarta
Basi ofanaua, data fonondongo, lilo balangi me imane. Mi ofanai vangalui banolo balangi anda abe batu le dodo anda kenia. Batebe nana dania kemida fefu. Gasa-gasa va me sumangi fasembata ke balangi. Manuna ita moroi bambu kuzinuna nomor fangota 15 siwa ayat isara irugi eva aine ke Yesu. Kembali ke ayat 1. Data fasau vasebata andefa na lovalangi, muzizio ita fefu, manuna ita mori bambu kuzinuna nomor 2 ng flasara ayat isara 2 irugi ono yae zumangi. Fast
ita. He amalowalangi ma si soba zoru goyawa, ma ila ba aneh da aga ba ibua dedeu ba fa umasiu hema ama. Baza migu silale no tolo ba no ororogo, no obenehi fefus do guna hema. Ba ia da ba no ma obuloi si to bali fasen batama tanu fenau ama. Ma ande heu te ma ia. Fahobu ia soaya na to bali fange buat tu me badan baguli danu ande. Fahobu gai story ke mana. Ba abelo nda aga ena tola ma oguna ia so guna kema ba ngai halu ma. Ya eno so ma botoma. Ma tau afenau to bali semange fasembata tan fenau kama. Ba dei nono Yesu Keriso manganda nda aga. Ya duhu. Muda daw za to. Data fonondongo fasumangita keluwalangi vokal grup moroi ba faumasi lingkungan Eva.
Data fonondongo huho sebua ni ohesi amata fanita adieli laia STH. Bamanuna ita moroi bambu kuzinuna nomor oto nengafulu ayati sara no ovuloga bade Yesu. Dededa ya iroroge dedemi awe gera erami fawau deda ande kelowalangi sabele moroi bagera irania fefu bake keriso mangande ita moroi baba omasime moroi baba aha ke dedeu watola soga tanefenau Baba nuno baba mosumangi ya uge ama bazorugo. Sidi bai masu ahaba ebua haba oyang avala jiseki sino amalaga kemang. Mendua mana baji saminggu ande sino matalui. No efo fa belen raaga. No timbaga de alama. Irege no so wawa tede raaga irugi iadai. Tawa masu no dai bama ande sawageleu. Ya mabazorugo ia dae omasi da aga marongo da romalima. Memamati si bain da aga faduhu da dema. Bada eza nuturu lalama. Da eza mufabele ya aga baba malua somasi da uge. Ba mendua mana da eza me tetenafe kema. Me o ya mana ngabale zalua babe kolima baguli dana ante. Ada bokai de mafabele ke hau ni amoni ena so urakan raaga bazima ke ande fe fuze de nama mabukai serai rama baba de Yesu fabali ba areu banahya ande baba orima yae ke nonime be ba bele ba fatua tua bade Yesu no mangande raaga ya duhu Sito Bali taroma ilowalangi angirenwada bazima ke ande te ale moroi bajura zinune faza otu afele delu ayati sara irugi zisiwa Surah zinune faza otu afele delu ayati sara irugi zisiwa imane badai Haleluya Mi anuna yami enoni Yehova ande misuno dei zoaya nisuno dei Yehova ande yotarai da ba irugi zil aitu yotarai katumbuka luo numale bagai kulania ba nisuno dei Yehova ande bano salawa niha be fefu ba italui banua siawa la keminia ade aniha jifa gele-gele ke lobalangi da Yehova ade sida dau bazalawa yawa ade basang ideng-ide ya iya baba maiki banua siawa batane tou sama zawa silatei moroi badane ba samauso sinumana moroi badambu. Ena ifataro bangai zalawa panuania ade. Sanga honoge sile ono baumo sino simane ina nono matua somuso tede
Haleluya. Si mana baso taromai lo walangi yamira ama iraina ni masih bakezoaya wawaita fefu Yahom. Shalom. Omuso dede tabazima ke ande me yo wawa dede da lo walangi amada bazorugo mai ita tanda fenania. Tatu omuso ge dede gu sama saya me perdana raodo pamaihaga taromai lo walangi bazima ke ande. Yamira ama iraina tu homigu bazima ke ande Yehova zamazawa niha siletei. Tuhan menegakkan orang hina. Itu ku abo to badededa walau walangi andre ubu hobu. No sebuah faomasi. No solakemi. Baso ke faauri. Maka itu ku abaka baabele si bayi. Wa maluada. Wa sumangeda baba wanuno lo walangi. Jadi semakin kita menyadari, semakin kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber segala sumber dalam hidup kita, maka kita semakin sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Itugu abele, itugu abaka badededa, wamalua famo sumangi lo walangi. Tau siduhuke babo lulu faurida. To bali sumangi lo walangi. Moroi badededa tafalua ia. Bermeno aboto badededa hewisa gamuata hewisa nifalua lo walangi baba aurida. Ba itu gugei le aboto badededa. Aniha zaurifi ya ita, aniha zanolo ya ita. Ba itugu areu ita. Itugu habala-bala dededa. Babanu nolo walai. Daeni duna-duna zanura sura zinuna ade. No aboto badadania balo-balangi ada salawa. Aboto badadania wasolakemi. Sebuah faumasi. Sama zawa ni hasiletei. Sesuai dengan tema hari ini. Sebuah tedebani hasidumana. Ba sitosasa. Aboto sibai badadania da iila sibai hewisa wa mulakemi lo balangi ada. Hewisa lo balangi ada wa ebua wa umasinia baniha. Daeba ifarou de niha fefu. Baba nuno lo balangi. Baba mulakemi lo balangi. Moroisi ai ke badedo. Tenga fangita giswana. Baywa badal mege basile mamale-male babanu no lo balangi. Nata faiki mege iwa badal haleluya mi anune yami enoni Yehova. Misuno dai zoaya. Nisuno dai Yehova ada yotarai dae irugi sila itu. Jadi babanu no lo balangi tenga fangita Gisuan. Tengah hanya rutinitas. Ya. Tengah hafangita bahulu. Tetapi si duhu-duhu moroi badede basila itu. Tengah ha mo inetu. Tengah ha na babe amai bagereja halefu-lefu sibongi. Nah istilah Yusuf Roni mane Kristen kapal selam. Itaria tenggelam, bair Itaria gei, lume doyawa, Itaria muncul. Itaria oroma ba gereja, ba Itaria gilo Roma pasarabawa dania, ba tola mana devi.
na nono berkeluarga ia si mane si no mubayago idana bazi ma ko andre ba tabaloy de fitu o na may ra gereja na no mo ono ira danya labayag kreidan asese wila da misa ha me labayag idana daw no da orang may ra gereja lasuno so aya lada sawagel ke lobalangi noi vau boi ra lobalangi noi ya mualaga kera buala si teba ya mualaga dia gulidana ya da iraun ay fada dania loro masay mudah-mudahan bazi magka ada sino molohi iraunora baba mayaga idana bala ay tumoy ira ba gereja ada amin amin tengah magka ada bahkan Meowino sampaikan bahwa orang tua itu bertanggung jawab kepada anaknya menjadi teladan menjadi contoh. Ena aboto badedera baba mo sumangi lo balai. Menjadi contoh. Baita serak ba sekolah ay ba guru sekolah minggu daw. Ay halura daw ba motoki badedera noma bisa lo balangiat. Itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya. Jadi sila mamala ba sila itu baba nuno lo balangi. Itaria da obena isu no lo balangi nasok kanya hobu. Nanoya molaga manoyo limoto manoyo linomo obena isu no so aya bata. Padahal sebenarnya perbuatan Allah dalam kehidupan kita sepanjang kehidupan kita. Itu yang tertulis dalam Ratapan pasal 3 itu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Sila itu bau masih lo balangi. Tak bala itu ita babanuno ya iya. Da ni wazi nuna ade. Tengah hamu inut. Tengah ha itertudu da anai itertudu da mangadi ta salubong. Apalagi bakota ade Bapak Ibu. Itariana numarase muhalewe lu. Mengabuli moroi muhalewe. Laruki nomo lau eno laruki nomo olifuira obulo mangado ababe merene bisa ngado ita me tertedunya baba ngado ba mangado ya we soaya sawagele no tolu raga bazima khat pano olifu ya yaduhu obena mahemol banwa yaduhu berno ilau mer ya itaria tak berwa capek berwa asibuk taria ba zaman kemajuan teknologi ada itaria ofuna tatuyu HP da moroi mangado ita tanefuna soai sila mamale sila itu baba nuno lo balangi baba molakemi ya mese buat tede ya me oya ba omasi sino ifalua baba urida me oya hobu sino ifalua keda. Bahkan iwa bada emege ni hasil tei ifazawa lo balangi. Ya. Imane bada emege ayat itu sama zawa sila tei moroi badane. Ba samauso sidumana moroi badab. Itu artinya Allah itu sangat peduli dalam kehidupan kita. No pernah cerita Bapak Ibu, misodo ba Medan. Imane banone Kristo imane papendeta sara weleni ohegu sedro mori babanwa. Moido mukoli badaa, moido merantau ba kota besar da sara sedro peleni ohema. Tapi noi fahobu raga lo balangi. Noi be buala nia kema lo balangi. Noi roro kedaga lo balangi. Tak tu naboto badadada Bapak Ibu. Si soba kota besar adre. Sarasedo boleh nohe temuri bapanua. Maso zolohe sedo muri bapanua. So. Maso zolohe kabuha apa. Sarahafea muri bapanua. Yohe kenya bakota adre. Tanda bakota. Tobali dania sogai gitu ya bakota da. Kan le kan. Tapi noi fauboy talo balangi, noi angkat ita lo balangi, noi benoki zoguna keta lo balangi. Da ewa sinangia tasuno iya. Luar biasa. Luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita.
Tatu hobu-hobu lo balangi anda, tatu ba ibu ada lo balangi anda, itu guta ide-ide ita tanah pena lo balangi. Saya sering mengatakan Bapak Ibu, berkatukan itu adalah tangga kita semakin dekat dengan Tuhan. Itaria bu nano sokuda, itaria nano ibe kuda faka, itaria nano iangkat ita lo balangi olifu ita za muala. Faleba dededa babual. Itaria bu. Sering sekali kita lengket hati kita apa yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Contoh irau no misalnya ya, nano yang mola ke darau no lo balangi. Tabali pun alasan dan nalemoi ba gereja, melemoi ba kebaktian. Berkekurangan nuadri. Hana lemoi rau go ibu kaliru si ba kekurangan nuadri. Sehingga to bali pangareunia, to bali alasannya, Bapa manghato ya iya Bapa nuno lo balangi. Nano yo limoto mena. Tengah yohe na to bali alatnya Babe amai Bapa nuno lo balangi ba gereja. May jalan-jalan hari Minggu. Pantai Hoya. Lula na so Pantai Hoya wata. Tapi padu dede warga jemaat Ben KP Jakarta de selalu latih kinetera Bapa nuno lo balangi. Ada amin? Hati ada no buat itu lo balangi, no ifazawa ita lo balangi, no ibedei ita lo balangi. Banyak sekali berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, itu guta ide-ide ita tanufena lo balangi. Kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan iwa badai megenai lo balangi mana dia merendahkan diri. Ya, iwa badai mege basang ide-ide ya iya Bapa maiki banua siawa batana to. Allah sendiri merendahkan diri. Apalagi kita ini. Kita ini harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita juga merendahkan hati di hadapan manusia. Baito bali fa asiliawada nano i amualaga hobo-hobunia ke dalo balai. Nano itolo ita. Baito bali fa ngahedrege niha nano i amualaga ke da hobo-hobunia lo balangi. Ena tabali e fanolo niha. Kita menjadi berkat dan itu menjadi tema BNKP ya. Bersatu, melayani dan menjadi berkat. Bersatu, melayani dan menjadi berkat. Ya mira ama irainan yo masih bakzo aya. Datangi renusi tededa sara no se buat tedelo walangi andre bambanuannya. Kita itu berharga di mata Tuhan. No buat dedenia ya ita banuannya. Lesifare ia, itolo ita, iroroga ita, ia malaga fefu ngabala zoguna keda. Si dua, hakelo balangi malang mangalulu niha, hakelo balangi mangalulu ita, ya ia ni sunoda, ya ia ni fola kemida. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, ha ya ia ni sunoda. Haya ia nifola kemida. Ada karena begitu baiknya, karena begitu luar biasanya pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, lo balangi zama zawa ya ita baba atau sasa, baba abu dede, bagofu dia ya noro dede zama sana ita. Allah lah yang mengangkat kita. Allah yang menolong kita. Allah yang memberikan jalan keluar dalam segala pergumulan kehidupan kita. Ya iya zama zawa ya ita. Daewa haya ia tak ngarefili. Hanya dia yang menjadi tempat kita mengadu. Kofua dia mana jito bali pergumulan da. Kofua dia mana jito bali noro dededa. Haya ia tak ngarefili. Faduhu dadada wa ibo kaila lalo balangi. Fadu dadada wa ifazawa ita bangawale gabula dede. Siso baba urida zama sana ita. Basi efa
haber wa hakede loba langi wa tola auri ita. Hanya karena kasih karunia. Sola gracia. Hanya karena kasih karunia saya bisa ada sampai di sini. Hanya karena kasih karunia Bapak Ibu ada hari ini. Haber wa umasi lo balai. Haber wa ibu ada lo balai. Tengah ber wa apa deda tengah ber wa beleda da. Haber wa umasi lo balai. Jadi Bapak Ibu ira ama ira ina nyo masih bakazoaya. Ya taromai lo balangi bazi makande. Ya to bali famaro deda. Baba le tebule. Baba nuno lo balangi. Gete wara. Kofu hadia ia. Zito bali gai noro deda. Data fuli. Helo balangi. Sanoloni faurida. Ya itolo ita soaya badaro malinyande ya to bali hobu-hobunya. Heda imaneni tane badede. Sama zawa siletei moroi badana basa mauso sinumana moroi badabu data edonga gelida sama zawa siletei moroi badana basa mauso sinumana moroi badabu sinune otu afele delu ayati fitu ya itolo ita soaya ya duhu mangandrita. O buat si bayi dede maama bazorugo, menomuhede dauge moroi badaroma lima, babotoki badedema, wano sebuatei dauge, wano solakemi dauge, wano eroroge ba kubaloi daaga, dae wasinangia masuno dauge, me moroi khufefu hadia ia zino marasoi ya aga banuau. Ba le au bededema bangawale ba ato sasama. Le au bededema bangawale gabula dedema. Beremeson rauge lo balangi saha ketede. Sabagele da ama bazorugo. Ya siduhudu to bali sulu bafandu fanagahe madaro malimuande. Bato bali fangabelema baba malua somasi ya dauge. Bade Yesu no mangande daaga. Ya duhu. Data fononongo basumangeta kelobalangi ni ohesi faumasi lingkungan eva tebe ginoto. Saat ku terjatuh dan tak berdaya,
Kesengsaraan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. When I am down and know my soul so weary, when trials come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until You come and stay the while with me. You rest me up so I can stand the mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong and I am on Your shoulder. You raise me up to more than I can be. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. You raise me up so I can stand a mountain. You raise me up to walk Your stormy sea. I am strong and I am on Your shoulder. You raise me up to more than I can be. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Data fononongo gangobakata banuane keriso ni faema majelis. Badai Majelis BNKP Jemaat Jakarta, Mawai Ami Fefu Ya Ahoru, Ya Sowa Tede Ita Vi Amai Baba Sumangeta Kezoaya Malke Ande, Tera-tera Ndatalifu Sema Sawe Namai Bagosali Ande, Awen Ndatalifu Sema Sisoba Nomo Zamesana, Nidena-denada, Baba Ngonda Sida, Baba Nunoda Lobalangi Baji Malke Ande, Ya to bali dela howu-howu pafangande wa matida kezo aya.
Maanda sawagala ke Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Adielila CSTH, Bapak Pelayanan Perdana bagi Malke Ande, ya site dou hou Bapak Pelayanan, ya itolo soaya ya ita Yesu Keriso. Mau baka agoi baka baktian Malke Ande, so bagota luada dari Fuseda Bapak Ama Esther Lase, anggota BPHMS BNKP, anggota DPRD Nias Utara, ya hopa. Ya sowa tede ita babo ikuti ibadah bagi Malke Ande. Sangai halewe minggu $5 bawa siwa $2,000. Uho sebua Pendeta Leliser Jalin Harefa STH, AGD Satuan Iha Keriso Amalofin Mendeva. Lini ogunae bahasa Indonesia. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat pukul 19 WIB di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Peneguhan Sidi. Ti ombakae bambanuan Iha Keriso, wamu falua wanga aroe baluo migu $5 bawa sisiwa $2,000. Halewe bawa malua pra peneguhan Sidi, note falua meluo Sabtu, felewitu bawa sisiwa $2,000. Babaluo Sabtu, $2 bawa sisiwa $2,000. Tefalua geladi resik dauno sikola ni aroe bezi siwa wip. Mutotena fefu dauno sikola ni aroe fau bahalewe ni falua ade. Komisi Perempuan. Muabakae sekolah wangande Komisi Perempuan tefalua baloma ke ande. Migu felewalu posisiwa $2,000 aefati asiwa ibadah ni falua baruang Nehemia gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Sangai huhuo Pendeta Leliser Jalin Harefa STH, basangai AGD Inage Bizega. Mutotena fefu ndoto Komisi Perempuan enae siterau tede wefau basikola wangade ade. Angomba kata ande no salahi zura wogauni. Perjamuan Kudus. Mobakae wa mufalua halewe femanga genia monie baluo minggu $5 posiwa $2,000. Data faane dededa wanema ya iya. Para pelayan bisa dibaca di Warta Jemaat. Komisi Lansia. Mombakae sekolah wangande Komisi Lansia tefalua balo Jumat $3 posiwa $2,000 bezi evawib secara virtual. Sangai huo Pendeta Leliser Jalin Harefa STH. Mutetena fefu ndoto Komisi Lansia sitero tede wefau basikola wangade ade. Angomba kata ande no salahi zura bogauni. Lingkungan 6. Mobakae sekolah wangade lingkungan ene tefalua ban nahia omo wongambate inatimo zebua. Baluo Sabtu $5 pawasiwa $2,000 beri fele 5 wib. Mutetena fefu ndoto lingkungan ene sitero tede wefau basikola wangade ade. Angomba kata ande no salahi zura bogauni. Total penerimaan minggu ini vele juta 305.000 walungotu afelejiwa rupiah. Total pengeluaran 7,7 juta 57.000 otu adola rupiah.
saldo akhir otu adola fitu juta ngautu faula 3.000 ngautu afitu ngaflasara poin 20 rupiah. Badai majelis jemaat BNKP Jakarta maanda sawagele kera talifuse sino mama ema sumange fasembata ya site dou wa omasi lo walangi kera talifuse maafefu bahalewe baba wonga bate. Sanere tede luo atupu fato feleziwaniha ya howu wanere tede luo atupu ya ifahowu ami lo walangi. Ni baso seroma tola tabaso bawarta jemaat Yahoo. Data asibai ita manuna ita morobambu kuzinuna telungau tu afele efa tetena feheda. Fefu mangandre ita tedema faurima zimezui mangalulu tanefena lobalangi mabasorugo ande si bain sawagele benoso buat deraaga babe amai matanefenau ewaina mahau gemangirai geraaga tenga sinangia menora iya deraaga tanefenau me oya ngawale zala abu ngawale khorema berba omasi me ande ba tema enraaga da ba owa ade de ma babe amai matane fenau bazima andre sabagele da soaya hada ezi tola mafalua sinune fangandre botoma no soma abe ngawale zokhema menomoroi kheu da ba mamali sumangime bazorugo madana dena soaya ba tema da ma afifu Demendo mana ma anda sawagele daro malima sino fai make mabazi make ande to bali fanuturu lalama to bali fangabelema to bali tetenaf saro ya baba aurima mendo mana babe kolima baguli dana me o ya mana ngawale to bali abula dedema bahata romalima anda zamu fa bele basame tetenaf khema tanege badede masoaya enau ting hasamondongo manendraaga mafa warifaga baba aurima mafa lua ia baba aurima bongi bama situgu te doura aga baba mati mabali eva aurima ande to bali sumangime ya mabasorugo ya epanuau nia keriso bajemaat BNKP Jakarta ande hesi sobanahia ande esi sobanomo misa satua abadauno ira ya uga efazawa dango sabele baba mahobu ya ira bekerawa abele baba nerla lara bongi bama omusoi ededera banga wale gohita dedera
fahobu bonga batera, fahobu draunora, fahobu halewe aba ngawale usahara. Ea mabasorugo, faduhuda de ma bangawale kabula de depan waunya keriso. Walete bula ra uga baba mokai lala, bermenolo balangi sah ketede base bafa obasin ra uga. Si mana uto tanda fenau ge salahi panwau manganda da salahi panwau ne keriso si coba nahia weke. Ama bazorugo. Le fulitera badana be bai ronda uga. Beremeno ewa mi angare filinda ona bawa bama kau bau orifi ami. Bami sunon ra odania. Eba mangare filinda uga soaya. Be kera wa abele bab fada hebe kerabadai zo aga Yesu keriso ba ena ebai ai tu de tenafera ena ela taga save ke ande bermelete bule dra uge baba noloni ya ira manganda da aga salai da talifusa sanere tede luo wa tumbura no do refi no do ngaluo bama dena balete bule dra uge avera fau da uge kerabongi bama ya si te do ira baba mati, si te do ira baba nuno te me bazorugo. Ko fuhadia ia ngawale go hita de deraso aya, baya uga ebokai lala. Manganda geda aga salahi, lala halewa nifalua, satuan ne keriso abe komisi. Bahela la halewa pelayanan bazi samigu ande, ama bazorugo, fe hulu de depan wau. Babe amai, baba nuno ya uga. Fo fa bele ira enonime, fa ana ira, ya to bali tenge ira, ya to bali tohu dangau ira, irege situgu te doa mati banua me, basi tugu te fola khemida uga balala halewe, sino amalaga. Osara de maya aga ira majelis jemaat. Be kema wa bele baba ngai halewe me, ena ebai atagen ra aga. Gasa-gasa be kolima baguli dano adile tebule malulu ba orima babangai halewe me. Uto tanda fenau guys soaya ya aga abale domosa ba gedung gereja BNKP Jakarta ba pendukung pelayanan BNKP Jakarta. Mafuli tanda fenau mesite bain da aga metomo sau da soaya oya lala ke baba menehi ngabale ni ogunae. Fahobu banwau ena la tureheni halewe andre ena site do ia badomosa ande baba nuno ya uga manganda da aga salahi boto zodrenya ya aga baresor fabla 5 ira BPMR aba majelis resor gofe za so ira fofa bele ba ena la odede ke baba ngai halewe me simanegai ba boto zodrenya ya aga ba BNKP ba BPHMS BPMS ya uga mana efo faabele o sara de dera ya la o siduhu ke bangai halewe andre ena side do la halewe ba BNKP to bali hobu bambanuau ba leme tua mana to bali la kemi me bazorugo manganda nda aga salai zamatere ba provinsi DKI Jakarta ena be gekera ba tua ba faabel ena ela ora liga wa matereu bangawale jabatan sinoa molaga kera ena so hau tede raaga ya aga ono banua ba simanegei bahuloma badana niha kabupaten kota ira pejabat bada efefu ya uga ebe keda kera dede siseki dede satua sangat taufia uga babangai halewe sinoa molaga kera ya to bali iran rela hobu me bamban wow ya mabazorugo si manege basoima Indonesia mafuli tanefenau fahobu areu bangawale zama bukaisi abe bangawale zodrani furi paduda de mayo tarai presiden wakil presiden para menteri abda gubernur bupati ya lete bule ra uga babanu turu lalara baba ngai haleweme hege anggota DPRD fa hobu mana ira sawagele soaya ya aga ya edra aga tanefenau bazima keande ba hena fabali dra aga nama ngabuli dra aga banomoma
roroga draaga, fasau ka bana ya masih fau dede. Ame ela sinoma ohe tane venau, fasamba tama ande, moroi badede ma babolohe da mi aboto badede mano oya hobu ni amolagau kema, baya etema eto bali sumangi me, to bali fanun reheni lalaha lewe, babangi ba banwau bazabuat jemaat ande. Sawagele ama bazorugo irauno sinomu bayaga idana bazima ke ande fahobu ira soaya ya site do ira baba mati ba fahobu zatuara ena beite bule ira baba nuturu lala bandrauno ande to bali irauno sangata ufia uga sawagele ama bazorugo no manganda da aga badai lo balangi ama badai no Yesu Keriso Baba dei ke kani amoni edronga lida ama khema siso bazorugo Ya te amoni ya to bahli banu fefuniha ya iteros masira ula simane bazorugo ya simane gai bagulidana masur gima ke be ke mama ke ande bai fa ke mau re masimane fangi fa salah bajiba salah ba khema Bayohira aga manandai ke Eva ega bazile seki meya uga zama terban wau basok ke fabel abula kemi irugi bazile aitu ya tuhu mi angabuli si fau hau dede ya to bali ami sama duhu keriso basanau ele babanenda baba sendata bahore basarotede babanete na fa auri sila aitu bami tema hobu. Ya mufawu ami lo balangi amuroroge ami. Ya mufawaga babania kami amwewa dadania kami. Ya mufale baherania kami. Baya mu be bawa hau dede kami. Ya duhu. Wanga belegu. Data haleke dabaho no dede. Ya duhu. Yahobu. Shalom.